Lama wa berawai fashalo khwai Behelabari Amchaio Roman Skrimni Shanmungo Khorang Tishaka TISF TISF Tipra Motha ni Adongrok Kokborongni scripts hayi naharnani bagai hasra habangni chaitok mungbai tabuk sakjora snam jaka kaitham kaibri commission fiaba tabuk sakjora mainyako aboni kaham bumul aboni bagai dalbidal jungjalni mokhang noknani nangkha Tipra hasini ringsringnai rok haifano bhasha commission ni bakhakte naharjakliya kaisa nangmani saktharmung aboni bagai waire wai chabawa ongkhornani nangkha hasini dalbidal ringsringnai rokni Motha Roman Skrimni Shanmungo Shokangono khlaijaka kabangma strike deputation te memorandum ya farmung fiaba kori aboni mungsa manmari aboni bagai no haino haite waisa lahar kashumungo ongkhornani nangkha hani shaka TISF ni Adongrok hambai no gudi patsu no bomai kesab daro no daro dema bisikti chumtini jaga chini je TISF roni saklai jamoni bisingtei chum road block tei chum sikang naiten chini kokbra roman script ni ti chum salklok jora naiten chum choba khelai phayo tini enter state je road blockage je kokbra roman script ni demand ti chum tini road blockage chum tini chini ashram bari ni area klaijak Behelabari tei Kamalpur ni highway uta chum road blockage chum tini road block hemani main nahar mohingka mono chini je kokbra roman script by chini kokthaina suinani bagai chini choba o chobana chung successful khenani je mai achak chung tawtu compromise kelia siyeri achak chung temani liya har sal je tongsak langma tongsak kasui thanai mai achak chung chini commitment chung bar phuko jaka paisuk kathogi jama chung tawte soilia tawte je mai achak chung kasu chana mangai chung har sal pura road block khine written commitment diwa yaknai mai achak karon chung semao mani pekha chung notification dikha tino taklai chini porikha ditari chini sikla chare rok je chini student rok 10/12 rok test ke chung nogoi mankha okay chinang hamgrai ni bangai lekha para khaitani si mai ke kemung khai thang kai thangai tongnai ni bangai ke busuk muskil ngai busuk kotin ngai abon chung tabu je mai asak chung lama totally block khari nai paralyze khari Motha ingkai chung koi Kamalpur highway Behelabari Amchaio klayo dai o jaga o chung road block khari koi ni boja kasujak koi ni to entire chini belphango tongo chini yango go tongo Behelabari Amchaio tei ayango durga chomni tongo yango hejamara ro tongo ago chung koi area ke duita jaga chini block khwai ni shemi biplom ni kokthum chini Khorang